Mwandiki munene wa ministry ya Iwanda Kiburi Kilemi na wa Mito Gitonga Mugambi ni batongeretie unenkaniri bwa machine cha kuthia irio bya ndethia kiwandene kia mitungu akiaria murungamiri munene wa Meru Dairy niwe Kenneth Gitonga ni arombete arimi kuongera urimi bwa imera biria bigatumika kiri urithi bwa ng'ombe atongeria gikarone kiu ni bonekete kwigika thirikari nene bakiringira Ndebe Rais Ruto na munini wawe kuthurwa kaire 2027 Mutuikare na kurikithia Muthenya Jwanarua PS wa Iwanda na Mito ni baikinyete mitungu kirekia kunenkanira machini irikathithia kiwanda kuthirio bya ndithia rungu rwa kiwanda kia Meru Dairy batongeretio ni CEO Ken Gitonga uria kiaria ugite murandi jone jwa mung'ane wa chiringi milioni 186 kirefesi ya mbere na akiuga bakambia kuthia tani ngiri 10 boneta kuga bakathithia marori 20 irio bya ndethio ntuku ikauma na bakiuga barikia murandi jo barenda bathiage marori 40 ntuku. After that tutaenda phase 2 when we are going to put in the dryers and the expansion tuweke line nyingine because the line ya kwanza imetumia 486, the second line will cost us 200 million. It will cost us half of that. CEO Gitonga na ugite kithi gigatethia kuongereria Meru liria kuga barenda rikinyarita milioni 1 ntuku ikauma. We are preparing ourselves for the great journey. Non to the ito area 640 tuko na maziwa 640,000 liters per day. You know our target is 1 million. And with the coming of the feed mill, million itafika ama itafika? Kurukisi Gitonga na rombete arimi nande kurima mpempe sunflower soya na binge bila bigatumika kuthithiro bya ndethia kenda bikaguragwa kwena gukira uchumi bwa Meru onto abietaga kugurwa kuraja. Tushaundua big mistake kama watu wa Meru tujenge hii factory hapa lakini ikuwa raw material ni watu wengine wataleta alafu waende na pesa. As a county government together to support arimi vetu kureta the rest of the raw materials, the sunflower seeds ikenda bomba kuanda cotton seeds kire PS boba irebethera na ndeba kyoria Meru ni untu ni bakona kiguni kia thirikari Rais William Ruto ni bethire bakimugwata mbaru kinya siasa ne cha mwaka wa 2047 bakiuga nontu kinyari na mwana wao kithure kindike na ndeni kagita kauterungirwa kirimara kwithira bakibaikia ngugi lakini ukaigwa pomana bakioria anga yetu ntondande deputy president bitonete egirare na are Mount Kenya West ile imbitrona kwe rumbo bokuine rwa kuma rutero arongero rwa Mount Kenya. It is the high time Mumeru you stand on your own. Kinyabo bato thingate tutora tubathingate tana tubathingata for so long. Inde leto wa deputy president zotogerwa bai utharaka bai batigania bai bai ment lakini tote nananga Mount Kenya inya babo ora kichoria let us be selfish to support ni mantu ya kuma mitungu gicigo mbunge kia Southiment nkiripot rande tocia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare.